Pozdrav svima ljudi od Serbian Mafija i u ovom klipu ćemo raditi neke nove stvari, to su review naših novih kopački, znači kupili smo nove kopačke, prvo ćemo sad na početku klipa da uradimo jedan unboxing, a zatim ćemo da uradimo review njih. Hajde da počnemo. I evo ga ljudi, sada krećemo sa reviewom i kao što vidite kopačke se zovu Nike Tiempo Legend 5 i sad ćemo tu na ekranu i dole u opisu klipa ćete imati sve o njima, njihove osnovne specifikacije i gdje možete da ih nabavite. Kao što vidite i kopačke su narandžasto bijele boje, kramponi su odlični, izvinjam se što su malo prljave, ali koristili smo ih u našem klipu koji će izaći za nekoliko dana. I nema šta puno da kažem o njima, kvalitetne su, dugotrajne i uglavnom jedne super kopačke koje možete da kupite. I ljudi, to bilo to što se tiče ovog klipa, hvala vam na gledanju, kao i uvijek lajkujte, šerujte klip i naravno subscribeujte se na naš kanal. Ćao!